Musulmandын musulmanга болгон акысы. Же болбосо ал-ухува фил ислам, исламдагы бир туугандык. Мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бизге калтырып кеткен мурас жолунда мусулман менен мусулмандын ортосунда мамиле кандай болуш керек? Ал улутуна, уруусуна, түндүктүгүнө, түштүктүгүнө карабастан бардыгыбыз ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулулlah деген келменин астына бириккенде бири-бирибизге кандай мамиледе болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислам жаңы башталып, жаңыдан дават ишин баштаган учурда алгачкы мусулмандардан болуп динди кабыл алып, динге кызмат кылган, ислам тарыхында аттын кашкасындай болуп белгилүү болгон bir kança sahabalardı bilesizler, peygamberga kızmat kılgan, oşolordun en sap başındağı, tarihte altın tamgalar menen жазылып kalganlar Araplar emes. İslam dini Mekke'de düşköndüğüne karabastan, Araplarga düşköndüğüne karabastan, peygamber Arap, Kur'an Arap bolgonduğuna karabastan, İslamga kızmat kılganlar, cevap olsam peygamberdin janında sahaba bolgondordun en attуу başlıqları bular. Hazreti Bilal birinci azançı. Bugün bizden qoomчулuk, bizden Kırgızstanlık musulmandardağı bir kançalagan baldarın atın Bilal de azançı olsun, peygamberga kızmat kılgan, dinge kızmat kılgan dep Bilal degen at bizde ayabay kengirip talagan. Andan tышкары peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı bir ulu sahabası Salman el-Farsi. Bul Farslardan bolgon, bul dağı Arap bolgon emes. Al emi Bilal bul Efiopa, Habaşistandan kelgen kara negirlerden bolgon bizden musulman bir tuğanыбыз. Mına oşal Salman Farsi kündördün birinde peygamber menen oltursa, bugünkü kündögü bizde dağı bölüp jarууну kaalagandar, topolon kılууну kaalagandar, 2010-yılı Özbek-Kırgız uruşu oldu, başkası oldu. Uşunday kırdaaldarda buzukuluktu kaalagan kebir adamlarga okşogon жүрөгүндө oorusu barlar, peygamber doğrunda da olgon. Mına oşal peygamber doğrunda dağı peygamberdin janında Salman oltursa, Araptardın kebirleri maktanat, men Hazraç urusundanmın, men andamın, men Kurayşlardanmın, men Haşimilerdenmin dep. Salmanды basıntı üçün bu sırttan kelgen, alıstan kelgen çoğuşun dep durup, o Salman, ente min ayyi kabila, Salman sen kaysır uruudansın deydi. Salman uyalıp unçukbastan men Arap emesmin, men çoğuşumun, musafirmin, alıstan kelgenmin, çet mamleketlikmin dep aytkandan uyalıp basınıp dursa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Salmanu minni ve ana min Salman, Salman menden, men Salmandanmın dep Salman darajasını götürürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imandulardın bardığı bir tuğan deydi. Allah Teala keremetli Kur'an'da innemal mu'minuna ihva, çındığında musulmandar, imandular bir tuğan deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al-asabiyyatu leysa minna, ulutçulduk, uruuçulduk bul musulmanga jaraşpagan sıfat deydi. Ulut urutga bölgön, uruga bölgön bul musulmanga jaraşpagan sıfatlardan deydi. Oşonduktan dağı bizdin dinimiz bul ulutçuluktan, uruuçuluktan ayabay katуу tosot. Özgöçe urmatlı musulman bir tuğandar, biz bir mamlekette yaşagandan keyin ulutuğuzga, uruğuzga karabastan, ulut uruğunu koya turup en negizgisi biz peygamberden muras algan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah'ın aslına birikken musulman katarı bardığımız bir-birimizge birday muamele kılışımız gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Musulman musulmanga bir tuğan imarat siyaktı, jana imarattagı kuruluş kirpiç siyaktı yashuddu ba'duhu ba'da, birin biri toluktap turat dep Peygamber manjalaryny kirip körgüzöt. Başka bir hadisinde musulmanlar bir dene siyaktı. Eğer koluna tiken kirse közünün jaş çıgat deydi. Bugün bizdeki qoomdogı kebir problemalar, köygöylөр, je bolbosam kayra bizdin çegarada çıkıp atkan meselelerin bardığı tilekке karşı Allah'ını tanıvagandın ayınan, dindi tanıvagandın ayınan, peygamberdi tanıvagandın ayınan uşunun bardığı bugünkünde bizde kelip çıkıp olturat. İslam tarihine nazar sala turgan bolsok, granitsa degen түшүнүк, çegara degen түшүнүк bul Darul Harb ve Darul İslam. Kapır өлkөsü, musulman өлkөsü de öyle bölünüyordu. Bizde ekile granitsa oluş gerek. Kapırlardın mamleketi, musulmandardın mamleketi degen. Özbekterdeki, Tajiklerdeki, Kırgızlardaki degen bolboydu. İslam'da Darul Harb, Darul İslam ekile granitsa var. Kapırlar taraf, musulmandar taraf degenler. Bирок bugün tilekке karşı mına oşol kebir sebeplerden ulam, belki mına oşol bizdin dini sabattуулугубуздун, Kudayga bolgon köz karашыбыздын tömöndügünөн ulam, mekendi korgоо imandan, mekendi süyүү imandan, başka dep mına oşol din aytkan ustazlarыбыз başkalar da belki her kim özünün kömöçüne kül tartıp oturup bugün iki eldi, üç eldi birine biri karşı koyup kaldık.
Болбосом эң негизги нерсе бул менин мусулман бир тууганым деген түшүнүк биздин жүрөктөрдө орнош керек эле. Бүгүн биз динибизди билбегендин айынан бири-бирибизди кырып, бири-бирибизге ок атып, бири-бирибизге курал көтөргөн учурлар кездешип атат. Ал эми бири-бирине курал көтөргөндөр тууралуу кереметтүү Кур'ан бир канча аяттарда токтолот. Бул шариаттагы эң оор күнөөлөрдөн. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва мен яктул муъминан мутааммидан" Kimde-kim bir imanduda atayla öldürse, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ Anın cezası tozak, خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Kimde-kim bir imanduda atayla öldüre turgan bolsa, anın cezası tozak, cana al tozakta tübölük kalat. وَغَضِبَ اللّٰهُ Allah adamga açulanat, kargış aytat. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Allah Teala'ga ulu azap dayardap koygan. Başka Maide suresinin 32. ayetinde وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ Kimde-kim bir adamdı jönden öldüre turgan bolsa, jerde buzukluk tarqatış üçün öldüre turgan bolsa, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Al bütünдөй adam zatты öldürgön götete. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Al emi kimde-kim bir adamga jaşоо bere turgan bolsa, al bütünдөй adam zatga jaşoo bergenge barabar deydi. An Abdullah قال Rasul sallallahu aleyhi ve sellem "Awwalu ma yuqda beynen nas yawmal kıyame fi'd-dima" Allah Taala erten kıyamatta en birinci adamdardın esep kısabın tarazaga koya turgan en algaçkı nerse bu kan meselesi deydi. En birinci kıyamatta karala turgan işler bular biri-birini öldürgöndördün işarası karalatken. Andan keyin başka meseleler karalatken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yahillu damu muslimin yeşhadu en la ilahe illallah ve enni rasulullah Allah жалгыз men anın peygamber ekendigime küölük bergen musulmandın kanı adal emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dünya. Bir la ilahe illallah degen imandı adamdı öldürgön dünyanın barın talqalagandan dağı jaman deydi. Bugün giren İslam'a kirip ketdi, başka oldu, su talaşıp, jer talaşıp, korkbostan tankamen atıp atkan, vartöletmen atıp atkan bu musulmanga jaraşpagan sıfat. Tenteke toңoюп, terek boyu sekirbesten biz musulman katarı buğayne dua menen, keçirimdүүлүк menen жооп беришибиz керек. Провокация kaldırıp, başka kılıp, topolon kılıp bul, bolboyt. Бирок ошол эле учурда keçirim degенде карапайым элдерге, бирок мына ошол жооптуу адамдар, биздин күч структуралар башкалар, алар ошол өздөрүнүн ошол уставы менен башкасы менен жообун берип, дипломатия жолу менен чечиш керек. Согуш өз аты менен согуш. Жеңсең да, жеңилсең да анын согуш деген аты бар. Согушта жеңди жеңилди болбойт. Согуштун эң оңой жолу, жакшы жолу бул. Бүгүн биз адамбыз, акылдуубуз, өзгөчө эки мусулман элбиз. Диалог жолу менен барышыбыз керек. Мына ушул эң маселедин чыгуунун жолу. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bir musulmandı öldürgön dünyönü talqalagandan dağı batar deydi. Abu Said al-Khudri, Abu Hurayra yazkurani an Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme Abu Said al-Khudri menen Abu Hurayra aytat, Paygambardın mınday degen uqqanbız deydi. Law anna ahlas samai ve ahlal ard asmandagılardın bardığı jeti kavat jerdeginin bardığı işteraku fi dami mu'min eğer bir imanduğunun kanında şerikteş bolup kalsa deydi. Kettik falançanı öldüröbüz dep asman jerdeginin bardığı birige turgan bolsa jaratkan Allah Taala lakabbahumullahu finnar oşonun bardığın jeti kavat asman jeti kavat jerdeginin barın tozakka tagat bir imanduğu öldürüş üçün birikkendik üçün deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sibabun fusuq musulmandı sögü bul fasıktık ve qitaluhu kufur. Ağa kuralı kötörü muştaşam degendik bul imandan çıgar adamdı kafir kılat deydi. Dilekке karşı bir jol oğun jok, iki jol oğun jok. Özgöçe mononda bir önükkön zamanda, alamdaşuu doğrunda jetekçiler bir telefondan süleşip koysa bolot. Video vızıktan süleşip koysa bolot. Uşunday bir zamanda kayra bu çımçık atkanday boğ atıp atkanыбыз, başka kılıp atkanыбыз bul jetken dinsizlik, jetken madaniyatsızlık. Bul mına ошол биздин dinibizden alыс kalgandыгыбыз. Eğer biz Kudaydı tanısak, dinibizdi tanısak, musulmanga tiş kayrabaş керек эле. Al qasasu minal haq, öç alуу bul çındıktan, erten kıyamatta müyüzdü eçkiden müyüzdü jok kaleçkinin öçünü alıp beredi Allah Taala.
Мунун мүйүзү жок болгондугу үчүн сен сүзсүң деп. Ал эми адамдын акысы бул кечирилбей турган нерселерден, ошондуктан ушул нерселерге өзгөчө бир аяр мамиле жасаган болсок эң сонун болот эле. Азирети Умар имамчылыкка чыкканда келип 14кө жакын жерине жарып кылыч сайып өлтүрдү. Азирети Умарга таап келип сүт куйду эле, шифа дары. 14 тешиктен сүт чыгып кетти. Азыр биягын жапса биягынан чыгып кетет. Азирети Умар өлүмүн билип калып, мени өлтүргөн, мени жарадаркан ким деди. Издеп барып башка кылып, паланчанын кулу капыр экен, динсиз экен дедиле. Алхамдулилла деди Азирети Умар. 14 жерине бычак сайган адамды мусулман эмес экендигин угуп сүйүнөт. Неге мындай дейсиң десе, Кудайыма шүгүр, эртең кыяматта өзүмө окшогон ла илаха илlallah деп мешитке чогуу келип жүргөн бирөө менен жакалашпайт экенмин дейт. Кудайыма шүгүр, өлтүрсө дагы мени динсиз өлтүрүптүр. Өзүмдүн чогуу мешитке келип жүргөн бирөөм сатып кетпептир, атып кетпептир, өлтүрүп кетпептир дейт. Кудай сактасын эртең мусулман бир туугандар менен кыяматта жакалашкандан, араздашкандан.